हेलो फ्रेंड्स मु आपण मन सहित गोटे किछि जिनस शेयर करने चाहिए तो से आज वीडियोटा मु स्टार्ट करी। तो छोट दिन माने यूट्यूब मु कौन पे करछि काहे करछि आप गोटे डिटेल्स जिनस मु आपण मन को शेयर करिया को चाहूछि। माने काहे कि मोर इंटरेस्ट आसला यूट्यूब रे कौन पे मु यूट्यूब करूछि आज तो कौन पे मोर जे मु जानि मो सब्सक्राइबर जा भी बढ़ी व्यूअर्स बढ़ुना कि ना फिर भी मु यूट्यूब करूछि माने किछि तो स्पेशल इंटरेस्ट मोर थिबो। सेमती स्पेशल इंटरेस्ट कहले तो किसी ना तो मु छोट दिन एक्चुअली मते सिंगिंग बहुत भल लगे माने गीत बोलवा बहुत भल लगे छोट दिन माने छोट दिन मुझे माने टिके स्कूल जावा स्टार्ट कली स्कूल माने स्टैंडर्ड 1 रो स्कूल किसी भी छोट मोट फंक्शन है मु गीत बोले और गीत मते माँ ही शिखाती तो मो माँ अक्षय महांती मु एक्चुअली अक्षय कुमार सब कहीदे हिंदी अक्षय महांती जानते जी गीतिका से एक्सपर्ट कर मो माँ एक्चुअली रेभेन्सा स्टूडेंट मो माँ जो रेभेन्सा पढ़ुले मो माँ IBA कंप्लीट कर रेभेन्सा तो मो माँ जो रेभेन्सा पढ़ुले तो सही टाइम रे अक्षय महांती गीत शिखते एक्चुअली मु अक्षय महांती कन्फ्यूज हो जाए ना कि माने मनीषर कन्फ्यूज है माने ना रे मो कन्फ्यूज है कहार महांती कहार अक्षय कुमार कन्फ्यूज हो जाते अक्षय महांती मो माँ गीत शिखुले तो मो माँ को एक्चुअली गीत कलाटा अच्छे मो माँ निजे निजे भी गीत लिखिपारती माने निजे निजे गीत लिखे निजे निजे भी स्वर दे पारती एमती कि स्कूल रो गोटे आमर जने धरणी सार थे फेयरवेल मीटिंग रे मो माँ से खिसी दे कि सब थे मो माँ को स्कूल रे ही पढ़ी पूरा मो स्कूलिंग टाइम मो माँ को स्कूल रे तो सही टाइम जने सार भल माने रिटायरमेंट होता तो माँ मो गीत मु छोट थी तो जो मैंने टिके बड़ क्लास पिला माने थिले से मो माँ गोटे गीत लिखी तो से फेर टिके से गीत मन पड़ुची गृह जंजाल प्रभु बुड़ाई बुड़ाई रखिल एमती गोटे कौन गीतटे मोर ठीक से मन पड़नी तो मो माँ से गीतटा निजे लिखी निजे भी स्वर देती से गीतटा फेयरवेल मीटिंग रे से दीदी घरिया सब बोलते मोर से सीनियर थे से बोली तो जो सार मैंने फेयरवेल मीटिंग अलग सार मान भी इनभाइट करा जाए तो से शुणी बहुत ही खुशी थे गीतटा कौटू लिखल ना नाई आमको दीदी शिखी से दिन कही तो सेमती मु बहुत सारा गीत तो मु भल स्वर कर माँ मत पार्टी करती कि भल स्वर दे कि गीत बोल तो छोट दिन मो माँ को से कलाटा मे भी मो सान भौणी पाखे अच्छी सफा सान भौणी तो मो पाखे से कला टी अच्छी तो छोट दिन मुझे जदि मुझे इंग्लीश मीडियम पढ़ी था कि बाहर रही था कौट गीत स्कूल था तो निहाती मो बापा माँ मत गीत स्कूल एडमिशन करते नाच मो बाबा को जमा भी पसंद ना मो माँ को जब टी अच्छे कह मो बापा को डांस टोटाली पसंद ना माने बेसी मेकअप नवा लिपस्टिक लगे मो बापा को ये सब जिन मो बापा बहुत सिंपल रहे मो बापा को भल लगे तो बापा को ये सब माने यात्रा ड्रेसिंग सेंस मो बापा को बिल्कुल पसंद है मो बापा बहुत सिंपल पसंद करती तो गीत जदि था जेहेतु मु ओडिया मीडियम रे गाँ स्कूल रे ही पढ़ुली जदि से पाखापाखि कौटी भी गीतर माने क्लास था मु सियोर मो बाबा मत एडमिशन करते डांस सियोर बट से किसी भी माने फैसिलिटी नथिला कि मु गीत शिखी पारि शिखिक आगु जापरि एमती मु बीटेक एडमिशन टाइम रे भी मत मो सांग लवली आम भी भावुलु ना कौटी गीत क्लास से टाइम रे भी मु खोजु था गीत क्लास कौटी गोटे थी जाकि एडमिशन ने भी मुझे गीत बोलिबी तो टी बड़ लेवल रे जाए गीत बोलिबी कौटी स्टेट लेवल रे गीत बोलिबी बहुत मत इच्छा थी बट से इच्छा हो पारानी तो तापर यूट्यूब चाह गोटे बढ़िया बेस्ट प्लेटफॉर्म जो द्वारा कि आम कैमेरा निजक रिप्रेजेंट कर पब्लिक सामने समस्त आमको देखिपारे यूट्यूब रे तो से टिके इच्छा है फास्ट भाविली कि यूट्यूब रे भल भल गीत बोलिकी पोस्ट करी एमती किसी इच्छा था जोटा कि मो हजबैंड मत जमा भी ए सब हेल्प कर 1% भी इच्छा ना यूट्यूब करे आप सियोर रुहतु मैं यूट्यूब किसी भी हेल्प एमती कि कैमेरा धरबे केबे भी कैमेरा धरबे मुझे जो भी ब्लॉग बनाए निजे ही बनाए निजे आड़े एक्चुअली रोसे करती ऑफिस काम करते से टाइम कैमेरा भावतु केते डिफिकल्टी मु रोसे करती से टाइम हाथ धोई कैमेरा धरबी ना ऑफिस काम आसिक जो दिन वर्क फ्रॉम होम थाए तो यूट्यूब करने बहुत ही मो स्ट्रगल मत कहीं भी यूट्यूब हेल्प करना हाँ
ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ବୋଉ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କରେ ଆଉ ୟର୍ନ ବି କରେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି କୁହେ ବୋଉ ସେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ଶୋଇ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ମୁଁ କହିବି ବୋଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଟିକେ ଧରିବ କ୍ୟାମେରା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି କ୍ୟାମେରା ଧରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟସ୍ ମୋର ଦେଖିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଆଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ପ୍ୟାରିଂ କରିଛୁ, କିଛି ଭଲ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତରେ କରିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। সেটা বউ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ଧରନ୍ତି କି ତମେ ମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କର, ମୁଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରେ। ସଟରଡେ ହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ନା କିଛି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଦିଦି ଥିଲାବେଳେ ବି ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଥିଲା, ଏବେ ତ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ସିଏ ବି କ୍ୟାମେରା ଧରେ। ମୋତେ ବି ଇନଷ୍ଟାରେ ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ହଉ କେତେଟା ମାନେ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କି କେମିତି ପୋଜ୍ ଦେବା ସେ ବି ମୋତେ ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 1% ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯାହା ବି ଏଡ଼ିଟିଂ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଲିସି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ହିଁ କରେ, ସେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ମୋତେ କରନ୍ତିନି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଜଣେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲିବି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 5ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି। ଆମ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ବୋଲିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ହେଇଥିଲା ମୋ ସାଲେପୁର। ଏବେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଘରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ହିଁ ରଖିଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ସାଇତିକି, ଛୋଟ ଦିନେ ମନେ ଅଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତଟା ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି ୱିଥ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ସହିତ, ହାରମୋନିୟମ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ତ ତା ସହିତ ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ, ମା ମୁଁ ଯାଇ, ମାଞ୍ଜା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, ତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ବାପା ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ କହିଲେ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିছে। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର କଲେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ସେ ସାଇନ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ଠିକ୍ସେ। ତ ବହୁତ ଖୁସିଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସେଟା, ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଗୀତ ଏମିତି ଭଲସେ ବୋଲି ପାରୁଛି, ତ ମୋ ଭିତରେ କିଛି କଳା ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି ଗୀତରେ କେଉଁଠି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବୁନି। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି କି ସେଇଟାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ନେବି, ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାହା ବି ହଉ, କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବିନି। ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ତ ଆଜ୍ IT ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ବନେଇଦେବୁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ତ ପ୍ୟାସନ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଫେସବୁକ୍ରୁ, ଇନଷ୍ଟାରୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ସର୍ଟସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ସେମିତି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି ଲାଇଫ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯେ IT, ତ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ITକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ITର 2016ରୁ। 16 ପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଭାବି ଦେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବି, ଟିକେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି IT ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଜାଣି ଭଲ ଅଛି, ମୋ IT ଲାଇନ୍ର କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏ କାମ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ଏମିତି ଲାଇଫ୍। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆଜି ପ୍ରଫେସନ୍ IT ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି IT। ତ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ କରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅନପଢ଼, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଜଣେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସେୟାର କଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଯଦି ମୁଁ ବି ଟପିକ୍ ଖୋଜିକି ପାଉନି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ନା କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୋ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବିନି, ନିହାତି ବନେଇବି। ଯଦି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇବିନି। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। Thanks for watching this video. Bye bye. Love you. Take care. Lots of love.